urakaninazo cyane mukama kuko ni wowe uduha ubuzima, ni wowe uduha akanovera ko kubaho, ni wowe ushyira ubudahangarwa muri twebwe. Ninazo cyane kuko uri isoko, uri intandaro, uri imbizi idudubisamo amahoro n'ibyishimo dushaka. Kubera ko turi abanyantege nke twebwe ubwoko bwawe, ndakuninarije muri Yesu Kristo, umuturabemwo ni wo tubona neza, utubonere mu mbabazi duhabwa n'amaraso yiwe meranda tweza rwose, impuhwe n'urukundo byawe bitubeko, bwiza byose uha abana bawe turabikwisabiye nyaguhora ku ngoma. Duhe umutima wawe mweranda tuyobore muri uyu mwanya, kugira ngo tunezerwe mu mutima, dukugwe ku mubabaro, dukugwe kwa gahinda, dukugwe kwa gacinyizo, dukugwe kwa gashinyaguro, iyi ndwi tuyibemo tunezerewe nk'abana bawe. Amen. Tugire Kristo, murameze neza. Indoto mu Kristo aravuga ngo jewe narose nijoro, nari mejije gusenga saa 9 nca ndaryama, ndota ngo turi ahantu turindiriye umusaraba uri kuragendera paruwasi yacu, tuba turasenga, nca senga nsaba Yezu mvuga nti uyu musaraba turorereye, ndakwinginze unkize kubw'umusaraba wawe. Nza numva umenga ni ikintu kinshikuye imitsi, kuko nasenga nsaba Yezu ko yonkiza, nca numva umengo ni ikintu kinshikuye imitsi, kuko nasenga nsaba Yezu ko yonkiza, nca numva umuriro mwinshi ndasemera nimfata, numva ndiko ndasha mu ndoto. Iyo ndoto ikivuga kuko naciye nikangura. Ubundi ibi bintu byakubaye ko mu ndoto, iyo mu ndoto ubaho uko ni ikintu gishobora kuba ku muntu mu gihe atari kararota. Buba ari uburyo Imana iriko irakubwira ati senga muri ubu buryo, izere. Ubundi iryo sengesho ryawe urumva wowe nawe rigiye mu ndoto wavuze ati kubw'umusaraba turindiriye, nukuvuga ko hari igikorwa kiriko kirakoreka aho usengera mu karere ubayemo. Kandi iyo rero ubonye kw'iparuwase, niyo bisigura ngo ni kw'iparuwase, no, kiba ari igikorwa kiriko kirakoreka munsi y'umuka wawe, kiba ari igikorwa kiriko kirakoreka aho uherereye. Kuba wizeye ukavuga ati uwo musaraba ndindiriye unkize, nuko Imana yakubwira ati mwana wanje, Imana ikaba iriko irakubwira ati usenge muri ubu buryo, usenge muri ubu buryo, wizere, umenye ko ico kimenyetso, sibyo, uwo musaraba, ayo masengesho, wizere ko bifise iki, bifise icamwa bizokuzanira. Niho hari urukiza rwawe kwizera, uvuga uti okay, kuko wasenze isengesho ryiza cyane, wavuze ngo kubw'umusaraba turindiriye, umusaraba wawe nunkize, no kuvuga ukizwa n'uwa Yesu Kristo, nukizwa n'uwo murindiriye. Hari ikigirwamana wishe. Ega hari ukuntu mushobora gusenga nabi ugatangira amasengesho yanyu, ugasenga nk'ubu nk'akaronka, ugasanga ukunda kuvuga irozari, kugira uvuga irozari ukaba ufite ishusho imbere yawe, isitati imbere yawe, isanamu y'umubyeyi Bikira Mariya. Hariho rero abantu mu gusenga aca avuga, niyereka avuga ngo urumva mama abwiranye n'iryo sanamu mu bwenge bwiwe, akabona iyo sanamu, babwije ukuri ibintu byinshi bitangira amasengesho yanyu. Kandi ibi mbibabwira no kumva ko je byaranambayeko. Je stati ya Tereziya Mweranda w'umwana Yezu no mu maso yeranda. Ubu niho byibuka, hari mu 2005. Ubu niho ndabyibuka. Hari igihe rero usenga nabi isengesho ryawe bikagira inzitizi. Kandi cyane cyane gusenga ukoresheje isanamu, ishusho, iki benshi ni ukuvuga iki, ubundi kajya kami kawe kaba kazunguruka hakaza nk'ubu je ndiko ndasenga, reka ndabakarura, sibyo, ni ukuri pe ndi umukristo umugatolika, kandi icyo mbanje kubabwira cyoco ntaco Imana ifise yo nkorera ngo mpindagure idini,
no ko namaze gusobanukirwa idini cyari cyo n'ubukristo cyari cyo buga idini n'ubukristo biratandukanye gusa idini rishobora kukwinjiza mu bukristo ubukristo ntibukwinjiza mu idini rishobora kukwinjiza mu bukristo iyo tuvuga ngo bishobora n'inzira zibiri nuko biba binatanashoboka cyereka kugumiza ahantu kadindirira ahantu niyo mpamvu dushobora kuduza amadini mu ugasanga n'abandi bantu bose batari mu idini bohava twakomeza tugahura n'abasambanyi twakomeza tukabimboregwe twakomeza tukicana twakomeza tugasharikana nta numwe atari mu idini twese turi mu idini mugabe iyo turaba Kristo no nta busambanyi nta shari nta kaburegwe mu byumba ibyo no mu bitandukanye idini rishobora kukwinjiza mu bukristo nk'uko bishobora kukudindiriza aho nyene mugabo ubukristo ukwinjiza mu buzima bwiza bwose kuko uhura n'ikiri ku mutima w'Imana rero ibi bintu n'ikibazo umukristo yasendereza ati kubw'umusara aka kantu mukara nguragendera paruwase yacu tuba turasenga ncasenga saba Yesu mvugane bugara bari nabo bari barindiriye umusaraba buname basome bawutambire bagirane ugasanga mu mutwe wabo nta n'ikindi kirere na kimwe bashobora kugurura baraho nyene aho hari uwo musaraba nibo bariko baratambira ni kuri pe ibyo bintu nibibi kuko araganda babwiza ukuri siko bya ngungira ndabakaronka ubu nabwiye jewe ndi umukristo mukatolika kandi nzokwama ndiwe nta n'ikintu nakimapana kuvuga ngo uruva nawe reka kwigira kamatari yemwe gabayaho ndahagaze Imana inyumve nta dini nofonda nta dini noyobora sibyo nta dini nobera umurongozi no kandi nta dini nohindura no ukibyo bakora byose nabwira ati hari hano hari bitangaza Kristo yaratubwiye ngo ntimuzokwiruke mu rondera ibitangaza igitangaza kiri muri twebwe na Kristo ari muri jewe iyindi happen ndaja kuyitamo niki ibindi bibazo zindi ngwana n'indi mitego cyo kwitamo ega nuko abazi byinshi bazaza byinshi ega nuko kuntu guma mutamataba mu madini nabyo nibaza ko ari kimenzo ukimana ndakubwira ngo none ko wagumye wirukanga kigiye cyose ahantu uvuye ushaka kwasi ikintu ciza canke kibi rero ikibabaje mu madini muhava musize critique amuvuye kandi si byiza ko mutari yo nkora kuri baso n'abanyoko ngo mugende muvuga ngo mwe muri mbondeke ndagutaye uragenda ugasenga cyangwa ugakora ibyawe ngo uratekereza ntugende ucira ubanza rero ikibabaje cidini musiga mucira ubanza mukagenda mutwaye naye mu ruhanga nico kibigose banda mutwaye naye mu ruhanga kazona umukobwa narababwiye yambara ubusa uri kuramwihweza we nawe kubyukuri avuze ijambo ry'Imana uwo kumva gakiza mugabo umwihweje inyambaro umwihweje imvugo ntiyopfa umenye ko ari umukristo kwa kijije kaza ngo nta mugabo upagani ndongo kamaze utuma pagani ninde ngo je nk'ubu nta mukatolika twobana umva jere byo biranwenza bikanyije avuga ati bugi w'idini rikumari mbagara gukijije mu mutima ngo umenye nawe kuri gitsitaza ku bandi kuko ikintu kitari ugufasha kujanisha ubuzima bwawe bw'umwuka n'ubuzima bwawe bw'umubiri niba uri umupfasoni ambara nk'umupfasoni ubyumve ko uri umupfasoni uri umukobwa ambara nk'umukobwa ubyumve ko uri umukobwa ubyumve ko hari igihimba cawe kitari gikwiye gutirimutsa abandi kubera iki hari uwacaremewe gutirimutsa kandi ngiye mwana nimva ko aricyo gituma abagore bubarizwa na keya ubakeya mwazihize hanze mu isi y'umwuka ikiraza nk'ubu iyo ugenda gusa nk'ubu uri umukobwa agenda gusa cyangwa uri umugore agenda gusa sibyo ushobora guha n'umugabo akama yamutse kubera wewe ugasanga umugabo atari umugabo wawe niyo ari kwabira umugore wiwe agira yiyumvira wewe amaze kwiyumvira wewe hari jini hari kirera abayuguriye kuri wowe kubera za nyambaro zawe mbi cyakirera abayuguriye kuri wowe kubera inyambaro mbi gica kiza ya jini ikiza kukugwanya ikigwanya wa mugabo wa cyangwa wa mushiri wa cyangwa fiance wa agahora yumva ari uruzitiro ku buzima bwawe kubera icumwe hariko bari kukuronkako wakiroswe ko nabandi none mwumva mwaryamanye wasambanye no mugabo kubera ko wamutirimukije akaca gukompara n'umugore wiwe cyangwa kompara n'umukunzi wiwe arakuzana mu ijoro akakurana mu gituza ciwe akabira uwundi muntu mugavuga ati nkubakabira Margarita avuga ati Alice we uri ntungane wogorore n'amajini ibi bintu ni mube mwebwe mwisi bigaragara no mwisi bitagaragara mube mwebwe umukristo rero yasenze uyo wa mukristo w'ukuri no kuvuga iki kuba ari kumwe n'abandi ni dini sibyo bari ku paruwase wabo ni dini
mugabo ubu Kristo buri muri we, ubumenyi buri muri we bwamukwegeye mu gusenga mukuri no mu mutima. Yavuze ati yavuze ati Yesu, uyu musaraba turorereye, ndakwinginze unkitse kubw'umusaraba wawe. Numukize ko ari umusaraba patiri azayica pastor azanye mukawurimbira mukawusoma mukawambara imbika itore mukagira iki. Kero nasanze birica gose. Reka rero ndabaho ubuhamya bwanje. Sibyo je nk'ubu mu gusenga. Nk'ubu dufate nk'ubu uye ahadutse nk'ikintu nakarore nk'ubu gwayi kuri jewe. Ndazani Kristo wanyeretse kuva kera. Ishobora kuba ngwaye ingwara ituma abantu banyinuba. Muri Matayo haravuga umugore yari yaratawe yari inobwe. Cyari icago. Abibo bamutaye kuko yanuka. Cyari kigeragezo kuri we. Nawe nta kundi yari kugira. None rero nkitsa. Sinirigwe ndava mu twana twanje, sinirigwe ndaja kuryama mu bitaro nk'izo zobukoze. Ahubwo mu imbaraga ntangure nige no kugirane no kuja gusuhuza no kuremesha no gusengera bagya nabo bataramenya ukugene uwo bakiza bizigiye iminwe y'abaganga bonyene. Kuko barahari nabo aja kwa muganga kumva umutera amafaranga kwa muganga kumva nico aragababwira ari gihe muzosaba igisumbira ivyibyo. Ako nakarorero sibyo nk'ubu uye ngiye kubona ngiye gukiranirwa ndabwira Kristo. Mu bami ba kabiri Elisa yaravuze ngo muzorya muhage. Hari umuntu yazanye ishikanwa. Iryo shikanwa Elisa ababwira ngo bari yazanye ishikanwa azana n'imikate. Sibyo azana n'imikate. Umva ari umukristo yazanye icacumi kwa Elisa hama acarazana n'ingemu iruhande. Acarazana n'ingemu iruhande. Ari n'umukristo yigeze gukora ikintu araza yasanze ndi gusengeje narabibaganiriye abakristo baje ngaho acaraza zagemuye nkuko we wongemurira ukangemurira nk'ibiro 10 by'ibiraya nk'akarorero kangera ibiro 3 by'umuceri ngo nejeje nanje ngacafata icya 10 cyabyo nkabitwara hari mu gice cy'abo cy'Imana. Rero umukristo arabizana jevuye gusenga mbona ibintu bitekeye neza avuga ati ibi ni ibiki ibiraya umuceri. Arambwira ngo no mama yaje ngaha ngo kandi windani ngo hari yibahasha ngo isome. Za ndogura saka byukuri hari yibahasha icya 10 akabayo n'umuceri n'ibirayi. Jewe kubyukuri bikemurwa ntabiharaga byo byarimo. Mugasanga yabyanditse ya detail. N'abantu bangemuriye ibiharaga icyo n'icicumi cyabyo ibirayi n'icicumi cyabyo umuceri n'icicumi cyabyo. Konako utwo natwo urabyumva ko naye cyaba cicumi cy'amafaranga afise sinibuka ko yari umushahara canke yari iki. Kubyukuri je ari surprise kuri je sindabahenda ari surprise. Mugana numva ndatangaye numva umukristo nawe yavunitse. Numva nawe navuga mana je ko umengiye ikintu nico ndigisha sindagisobanukirwa muri ibi. Numva ko avunitse kandi je arakimbajije mwakubera ko ejo bari bangira surprise ari benshi nakimubwiriye ku mugaragaro ndabitsi ko aja kwiyumva nabo bace bamumenye ndakimubwira ku mugaragaro arambwira ati kandi urameraniye mugisha ndaguraniye mugabo narakurondenda ndakubwire uze kugira ngo umugisha ndakwature kuwuzi nabanje kukwigisha. Sibyo nukuvuga kuko nawo wari waje. Nukuvuga rero umugisha ngibwira Imana uko n'umukristo yavunitse gose kandi numva mbabaye cyane. Ndavuga n'umukristo yavunitse kuri ndayikorera kagira ibintu nk'ibi. Imana raje nk'uko uko nintangaza ndiko ndababwira uburyo je sengeraho. Sibyo kuko igihe cyose duhorana du surprise udusha ejo bari ngana babwiye ngo dusha. Nchanura Bibiliya nchanura mu bami ba kabiri Elisabeth Mikade. Nje asanga ari umukristo yazanye icya 10 ciwe azazanye n'ingemu. Kumuri ngemu nayo agiye cyari cya 10 cyangwa ari ingemu kuko bugi giti cy'umusaraba kigezo hari ibyo dutanga ari cya 10 hari n'ibyo dutanga atari cya 10 kandi nabyo natari ngombwa ngo mube icya 10 ni ngombwa mu gihe umwigisha w'ijambo ry'Imana. Dogiye kwibasubiramo simvuze ngo ni ngombwa mu gitange ngo hanaka no icya 10 ni ngombwa kuko icya 10 kigukura kwigisuzuguro kigukura kwiminaniro kigukura ko bya bintu byona ubutunzi bwawe mu muryango wawe utazi iyo bizananye.
cya 10 ntibagiye abagwayi bo kwa muganga no iryo nishikanwa ngombwa iyo nisuhuzo ngombwa icya 10 kijya mu bubiko bw'Imana ari ububiko bw'Imana hari ukuri kw'ijambo ry'Imana byo ndababwiye nanova mu mubiri n'ukuri kwa Bibiliya ntabwo nicinca kuri cyo sindivuga ngo urumva ngo ni mu nzu y'ububiko ni giti cy'umusaraba gishinze uwari kugikura akagipancarika ntiwari kuba umusaraba nzobyiweze no misaraba giye bacurari imisaraba giye bapancarika twakoze aho twigisha gusa nasanze atanico byari bitwa bari babikoze nibo bagomba guhinyanyura bashingiye ku idini gusa uwa rero njasanga umugisha wo kumwipfuriza nuwe uko Elisa icyo gihe Imana yari yabonye yuko Elisa ntiyafise ibyo agaburira abigishwa mugabo rero uwo muntu acerabizana yazanye ibyo afise muga Imana nayo igwiriza mu bushobozi bwayo Elisa nawe asengera avuga ngo Imana yaravuze muzorya muhage bariko bamubwira ngo imikate niyo dukwira ngo ntiyogirane avuga ngo shira ngaho Imana yaravuze ni murye muhage Isa ntiyigeze asenga Isa ntiyigeze agira ikibara ariye baraga barasigaza mubyumve neza ko na Kristo igihe agwije imikate n'amafi hari iki yabwo ati ni mubicereke mu bagaburire ba Petero ngo ngo bigende gutese ngo ibintu ngo babagaburire iki Kristo ati ni mubicereke abaza ati nta kintu kimwe kiyari mu fisiki bamubwira ngo icyo dufise wari akana gafise imikati 3 n'amafata abwa ati ibyo birahagije nyine indirimbo nkunda gose yo kwa Bigizi Janti Munyarwanda Isara babwira ati nimubagaburire arababwira ati birahagije nimubicaze birahagije nukuvuga rero barabicarika barariye birasigara ahubwo ngo hasigara n'ibivumvu ikimenyetso cyuko iyo burya bw'ivumvu igituma byatwaye bigishwa babizi kusoma zituma ni ikimenyetso cyuko iyo ugize umutima wagutse ntushobora gukehanirwa kandi ugira umugwitsi uko nabo baravuye baragamburukira Kristo ubundi ahubwo nzona kibigisha murabo imitima indwi mugiye kumukwiye kwirukana harimo umutima wo gukekereza umutima wo kwinuba Imana ifashe nzokibigisha nyina cyandike no kuvuga rero mu buzima bwacu bwa buri munsi byo dukwiye gusenga dufise ukwemera kw'ikintu kitagaragara yasenze ashingiye ku cabereye igorogota mugabo agereranye n'ikigaragara kigire kize babyumvise natwe rero ibyabaye iby'Imana yagenye iby'Imana yashinze nitubishingirako ahubwo dushingira ku byo tuba tubona nico gihushane mu byumve n'iryo tandukanire siko nuwa rero uwo mugwizo urahaba rero uwo musi uwo mumace sanga umugisha wo kumwaturako n'umugisha wo kumwaturako kwi ibirenge ngo ibirenge biburi inkuru nziza ni mugisha uri muri mishe ibirenge biburi inkuru nziza sibyo ko nawe bigiye kuza ku musozi we atokongera kuganya atokongera kubabara kuko icyaza nicyonye kitazongera kugaruka aherereye kubera bya birenge bwiwe numva ko mbikuye kwa Elisa ma ubuhanuzi muri mishe kuyukuri namugije jene konda nawe ugira nawe uvuga umugisha muri rusange bijya tuvuga bijya tugira ngo ni foromire ndabizi ngo mwaramutse hamwe tuvuga mwaramutse Maria wuzuye nebuka muri kumwe uraheze gwe mwandi bagore bose n'umwana w'inda yawe yaraheze giye ntari yamwirandanye nawe Imana dusabire twebwe abonanye uno musi uzava maraso n'amazi uva amashawayezo nk'isoko ry'amazi y'ikigongo tugirira ikigongwe Yezu ndakwizigiye Yezu mbohora Yezu ntabara Yezu ngira neza aha nabe baguje ndibona genda ugira tuwiteka Mana yanje mugibikira Maria sibyo mugiye gusenga mukuri n'ukuri yabisabisho byinshi mutabyaza umusaruro pe bo ari novuga ni n'umuhinga ari umusaseredoti nigeze kukibaza ndamubaza ni kubyukuri duhenda amwe atente akamaro bifise niki nabwo nti none abakristo atari kuvuga ngo nuguhindura idicane kugira ntimushaka kubakuza mu kwemera kugira ngo ibisabisho bireke areke kuza yitegura igisabisho aze yiteguriye guhura n'Imana avuga ati abakristo ni benshi biragoye atari ikintu bifasha ubwonko ko mu bwonko bwabo huzura ibyo bisabisho ndavuga nti mugabo nk'ubu nimba yajeyo akantu kishari ikintu kinzira ibyo bikura
urumva nyene ngo uko bivuga kenshi ngo nawe arateba agakorwa n'isoni ntoya ahubwo benshi tubikubitirwamo. Aratwenga arahwera aravuga ati birashoboka pe byose yari aratwenga arahwera ntabwo benshi tubikubitirwamo tukabura umusaruro. Mugabe yaba twabivuga nk'ubuye irozari nk'ubuje irozari mwebwe kubera ibyamwa by'irozari mushobora kumva uko mugabo na ciki mukikoze mu kumva ikindi muvuze ati jewe ngo mazirikane ibyubukiro by'umuco. Ndavuga umuco ni iki? Uza hehe? Uba hehe? Umuco wiruka no mwijima uza mu mutima w'umuntu, uza mu bitekerezo by'umuntu, kuko hari umwijima ndahagumiza umwijima kuko mu bwonko bwanje ata muco mfite. None umuco ni iki? Ni Kristo. None Kristo ninde? Azongera avuka agirene nkaza muri byo bibazo bya Nikodemu by'abana. Oyaye Kristo ni jambo, kandi jambo w'Imana yigize umuntu abana natwe, ni Emmanuel, Imana iri muri twebwe. Kandi rero nimara kumvira ijambo ryo nkarigendera birakunda. Already hari kindi gisabisho gishasha namaze kozana. Avuze ati yo Yezu wanje, none ko ijambo ryawe rikiza, ko wavuze ngo nimurye muhage bakarya bagahaga, ni gute nanje nishwe n'ikigoyi? Already nakoze ku mutima w'Imana kubera ikinaburanishije ico yavuze kandi nico yigeze gukora. Kandi imigani ya Salomo 8:10 bavuga ngo Imana irobanura ku butoni. So ico gimana yihutira kuntabara. Mugiye mara muri bya bindi ngo ritanga urumva ngo igihe umugabo yari yamunanije ngo afise abahungu biwe babiri ngo ritarageragirana. None abo nawe ufise abahungu babiri, none nawe umugabo wameze nka Rita. Basi mugwiza ijambo ry'Imana. Pawulo avuga ibi bintu mu kubivuga yavuze ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rikwiriye rwose. Musengere mu cy'Imana yagenye niyo mutazigera mutsindwa. Rero umukristo bigaragara ko Imana amubwiye ati kwemera kwawe niko kugukiza. Kwizera kwawe kuko wizere mu cyabereye Golgotha ugeranije n'ikigaragara imbere yawe murindiriye. Bitandukanye nuko umusara buce mukama ngo nkize na none ubasigaye barabaza Kristo yaragiye ntabwo ari wa wundi. Mugabo wizereye muri wa wundi. Yamba umukozi w'Imana nanje ndaho nukuri mfasha mfise umugwayi arembye mu bitaro kandi bigaragara ko harimo imiyaga mibi. Tumaze indwi ibuja mu bitaro araremba aratora agahengwe birayobeye. Cyavuga izina giye mwese rero mu musabira. No musumukama bibone utwigoro twose turiko turakoreka byacu bitangwa. Abo tujya kugaburira, abo tujya kwambika, abo tujya kugira inama, abo mukama ajya kuduha kubw'ijambo ry'iwe ryeranda aje kubirabisha kuri uwo mugwayi lino niyo mukiza. Imana imutabare, Imana imugirire neza, Imana imutandukanye n'iyo miyaga. Ubundi imiyaga ibije kudutandukanya n'imyaka y'umunezero wacu. Nire Imana imukure kwico gisuzuguro, iraba guca bugufi kwacu, iraba gusenga kwacu, iraba kwinginga kwacu, iraba gutaka kwacu. Imuha agahengwe, imugire neza. Amaboko yose ariko aramuvura ariko amuvura icyo atagwaye ntamuvure, ariko ukuboko ko mu ijuru kumuvura icyo ukuri kudakekeranya, kutarondeza, kudatatonesha, kumuvure mu izina rya Yesu Kristo duhabwe intahe twebwe ubwoko bw'Imana. Amen. Turagushimiye mukama kumva gusenga kwacu, umva gutaka kwacu, utugira inama. None rero ukwizera kwacu tugushize hejuru, udukiriza abacu iruhande y'uburino niyo mukiza. Dusenge dutabare n'abandi. Abana bacu bahubwenga, abana bacu barinde kwangara, abana bacu bakize gusobaho baryamye, abagabo bacu barinde imiyaga iza kubahurumbisha, abagore bacu mwaba Imana nyagora ku ngoma duhubwenge dutahure ko iyi si ryoshe mu gihe tugufise, iyi si ryoshe mu gihe tukubaha, iyi si ryoshe mu gihe tugendana nawe. Mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ubugingo buzima twebwe abana b'Imana, kandi amaraso ya Kristo dushire ku ikimenyetso kirazira. Turasi impanuka muri saa 6 na saa 7, turasi impanuka mu buzima bwacu tubayemwo, turasa agahinda twakiriye agahimbare, turasa umubabaro twakiriye umunezero, turasa inabi twakiriye ineza, turase agacinyizo n'agashinyaguro. Mu izina rya Yesu Kristo turabe igikundiro umutima w'Imana korera muri twebwe, kugira tuzuke korera muri twebwe, kugira tugire ubwenge korera muri twebwe, korera muri twebwe, korera muri twebwe, zana ubudahangarwa muri twebwe. Uwiteka ahabwe icyubahiro. Amina, amina, haleluya. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane mukama.
kristo.